O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei fo I tai au, o se mai le whaafonga o talafo ala Radio Samoa. Wa maliu le toʻatasi o le toʻatolu o tangata kiwi sa I lunga o le waawhaila le ana whātia la talata I fiti. O tangata kiwi toʻatolu nei na whaamanu aliaina ua whaaleangaina le lao le waawhaila I le pōle aso sā, ma wala au mai ai mō se fesoa soani. O le awaule na whina ave esea mai ai le toʻatasi le waa le amia fiti. O le isi toʻatasi na fesoa soani I le meli le Pacific Explorer ma tonga fitia ai maliu le isi. O tangata toʻalua na lavea ina o le olo I fiti le taimi nei whaatase ma le tino maliu o le toʻatasi. Wa mai alongoina lo ofisa leo leo I New Zealand tusa ma le nei whaalawelave. Ma I reporti a le Maritime New Zealand e le I whaingo fie ngā luenga lavea I le Sami. E le o toe mamao, ia I le tangata whaatau whale fōu I le maketi o whale I Dunedin, ma o ia lea o le council a Dunedin. O loo matua I langolangoina I le toʻatele le whaingo le atoe whaatau wai I le council. Pale o loo iai nei no fuanga maua lunga le lamatia mai suingo le tau. Peitai, pau le fesili o loo iai nei, e fia le tau le a whaatau wai. O saute o Dunedin, le o loo iai le tele o whale nei ma e tūlata fo I matawhanga. O le fuafuanga o fafola mai le council, e le o whaamalu sia le o ese o tangata. Mai whale nei e anga wa ai le whaingai ma whai e ona whaatau ese, pe a whai ai le mana na o iai. E o mai le taimi nei, e le o mauti no whale e anga wa ai le whainga le nei. Ai po o a fo I fuafuanga le council, e nā te mo o mia lava le fesoa soani le malo ma o lona winga, e tatau wai ona tala nua ma le vaenga o tupe, mai lo ai le mawhai e ono whaatau wai le council a Dunedin, saute o lona lava a ai. E le o whaingo fie le whaaiunga, pe tatau ana talia Winston Peters malana New Zealand First I tutono le o singa malo e taita ia New Zealand. O ana nafi le tai au na whai mai ele taita ele National Christopher Luxon e whaato ai loa la vale unga Winston Peters pe a uma le whainga palo teila so se fulu wha o le masina a sau. I ta ei whai unga o whainga palota whaapolokiki o ofisa whaasalalau e au fiei ma le palota le News Hub Read Research Poll na sau I tuana po. O lo ta wai e mo o mia lava le National ma le Act le New Zealand First e o si ai leisi whainga malo. Whae ungal palota le News Hub sau I tuana po na o le fast full weaver no fo le National Act na o se full malitasi. Ma o lea la o te mo o miai no fo e ono le New Zealand First. O le palota fo ile nei mo le uru I taimi. Ua pāsia ia Christopher Luxon o le National, Chris Hipkins o le Labour I le mamau e 2.5%. Whaatusa le na o se full weaver tesi tasi pasene a Hipkins I le pāle mia e mana na o iei tangata. O le whai unga Luxon wa whaie na te leo momotu e sea leo no ngā lulue ma Winston Peters, o loo matua I langolango ina e le sa avea ma pāle mia I tausanga te aluai John Key, o na e le o ilonga o na maoti le pālota o lo manei. Pele tupe le tau o whaalawelawe whaafua sei po le ACC toe whaalu I whaalawelawe e tutupu, ma fua mai taimi e whaongai microwave, la tai le 5 se lau wafe tālai le tausanga. Le e toi tutongi mai e le vaenga o tau I o whaalawelawe whaafua sei I tangata a fia, ma o le toa tele, e mū lava I o lātou lava whale. Fautuanga mai le St. John I tangata I taimi e mū wai, I le taimi e whaongai le microwave, I a vave whaafesota I le fōmai, ma ki I ai le vai mo le umi e 20 minute. E tusa ma le whaase lau tangata I tutono le tausanga, le o loo fesoa soani I le tau I o whaalawelawe whaafua sei, o na o whaalawelawe nei. Matala muli muli, a wale tino maliu I le Waikato River I Hamilton I le afiafi na nafi, ma o leo so esu e nei e leo leo. A fa le 5 I le afiafi na vaai e se tasi o tangata le tino, I le vai ma whaafsota I loa leo leo. E tu whaatasia talafou, o loo whaasolo so esu enga, ma tau mawhai e sa I lia le ainga o le ua maliu. Tala Nala Radio Samoa, Manuel Taiao.